Hi! Hi! Hi, Sigmund. Hi! On-Dhay-Spot interview with J1 teachers. Oh, di ba? Kay busog mi, kay 1 year anniversary nila, so mo nang mag-interview portion sa ta. Sige. First question. Sige, ano sa inyo kasulti being J1 teacher? Sige. Struggle. Struggle is real. Ako challenging. Challenging. Challenging, yeah. Challenging. Okay. So, asa man mo na challenge sa estudyante, sa co-teachers? Sweldo. Joke. So, sana per number 1 ba? Number 1, behavior sa Yeah. bata. Ako, dahil sa Charlottle. documents kay SPED mo. Sa IEPs. Mahadlok mo ko mapuliso. Aw! So, hindi masayo. Ay, ano Ako po, day? sped naman sa puso. Hadlok po ko, please. So, Ano, careful day? me sa among mga ginapamutang sa Mga words. Dili words. Sa kuan jud, among ginapang input everything sa IP sa bata. Ay, ganun. Kami man siya. Karon pa ko kay Pao. Okay. So, pero nganong ni balhin man mo sa the US Virgin Department of Education? Sige. Asa ka na division sa to, Sir Sigmund? Division of Danao City! Yeah! Ako, Shout tayo out ba taga tayo Danao! Ikaw hindi taga Division of Calon City! Region 7 di ba? Region 7 mo. Oh, Bago so naman di ba? Puro mi taga Region 7. Silak Danao! Oh, no. Sa Ako ko Taman nila Laon. lapo. Nadyo na yung mga yan. Sige. Kailan ko sa- Ano laging Okay ihawa lang. ka sa DepEd? At first, I tried to venture US like 5 times in a row, but there are some challenges na nahitabo. So, wala na ako ma-expect. So, when you least expect na Makalarga. ato pa siya mahitabo. So, Okay. first interview was like, initial interview, wala na kayo ko. Nakapasa, magyapon. So, I did. And This then, is it. last interview, then, kapasa magyapon. So, okay. So, Yay! Ikaw na, Alright. Charlotte. Anong ni balhin ka diri sa DepEd? US Virgin Islands. Aside sa salary, first na salary. Real talk. Which is, oo, tinood. Ako sad. Salary mong Salary. Kay sa dito sa ako previous nga trabaho. gamay. Wala na ba kay na Oo, noon. Ako sad. So, we try ta dire para angat-angat sa buhay. We are not rich, you know. Financial status. Oh, pera-pera lang yan. Ganun. Mayaman to. Ito. Hinami kami ng pera. Dai. Betcha. But sir, Sige. okay to. Wala Sa kang imong, nun. sa imong interview process, ayun, lisod. Lisod. Oo, interview sa taga-Department of Education diri. Ano man siya? Ano lisod mo? Lisudan ko. Ako sa gilisod-lisod. Ako sad, lisuran ko sa question. Dili ko kalimot ni superintendent, siya may nag-ask na ako. Yeah, pero ako pa First and last question. Ako, wala ko na yung duman sa kanang ni-interview na ako, pero based man sa SPED, so i-charge lang lagi. Accommodation. But you know what? Dali naman siya. Kahit Ako naman when yung you sa relate it to experience. to your experience, how did you manage okay. this one, how did you handle this one. Ano, good. Siyempre, ready na ng mga before sa interview. Pero kung Get sa ready. inyong gibuhat before, nagtanong sa mga YouTube mo. Ako wala. Wala ko, pero ipangutan ako mga J1 yung mga kauban sa Mga mga friends. possible mga questions. Okay. So, ready na ako mga strategies na pwede na ako matubag. You know, ako wala dyan ko Nag-research. I wasn't able to search for that one because I don't want to expect. Okay. Because 5 times, so nothing happened. So fortunately, I did it. 5 times ka talaga apply na kasi. Well, not sa apply, but there are some challenges. Okay. Like my passport, na-delay. Okay. Ano? Pero, ano ka dali, di ba? So it was, Pero na nakadali, 1 year na ni mo. Bago O, di ka ba, na nag-celebrate na ta. Nag-hiking pa. Oo. Pinmatching Nag-hiking pa pa ba niya? swim, pinmatching pa, ano yun? Kumbawi. nag-social climber pa niya. Halfway na ta, happy na ta. Habol na. So pero in terms of sweldo, asa mas dako? Of course. Diretso na mas dako. Okay. Yeah, it's like, Bayad na ba mo sa utang? Ako pa. pa. Ang sweldo is like 4 times. Sa imo ha? Mhm. Imo know. ha? 4 times po. Video, siguro.
No, 6 Sobrang- times. Oh, 6 times. wow. Sa salary na ako sa... kuan lang ha. Sa gross pay na inyong kuan? Sa gross pay lang. Sa gross pay. Oh, wow. Ako times Ay, dako kayo. 3 or 4, ana. Kay empty man ko. So, ana siya. Okay. So, being a teacher dere, pinaka-hardest part being a teacher. Malayo sa pamilya. Na maari dali. Oh, Yeah, there was Or one. sa experience sa teaching. sa Overall, teaching. As a teaching, when they don't listen, they don't care. But as much as possible, you should have to have the grit. Imo lang i-focus mo sa work. Trabaho lang Yeah. dito. Bahala ka mga bata. Gisaway na ka, then gibully na po ka. They also bully teachers. Yeah. Especially us foreign teachers. But at first, it was bad for us, like degrading. But at the end of the day, money Smile lang din. lagi hapon. Ako kay, sa ito siya na buong. Hardest part being a teacher. Ako kay, kuan man ko special ed. So, gandol ko og 6 ka grade level. So, every night mag-prepare ko og lain-lain nga mga worksheet para ihatag sa akong mga student. Ay, ana, ka pa naning guy. Congratulations. Ay, di ba sa pwede mo addition tanan og 1 digit. Kaya uban di Okay. pa kabalog numbers. So, Okay. differentiate. Wow. Pwede kong balik. Oo, sige dong. Balik ka Bahala, na. bahala na ikikuha ka na basta na-adyo kay sweldo. Umuna, sakto. Ako But yung... don't forget to work properly. Mao naman amo day we work properly. Nga. We work properly sa amo work. Para di sa min mas ano no, like di mo ma-call pa attention. Yes. Pero in terms sa ato ang family matters. I mean, inyong adjustment diri. It was hard. Ako lisod kayo ito eh. Took me 2 months. Oh, wow. 2 months. Ikaw, Sir Sigmund. Probably from time to time. Pero karon kay di naman kayo kay. Especially pag magsakit. Diretso ko sa mouth mo sa kapamilya. Kaya Yeah. kuan mo, First- family-oriented kaya ang film. First to second Inay. quarter sa school year last year, siyo kasakit because I was so stressed. Kung na-COVID ko, mula ko mo. Ma-crazy. And then we got COVID. COVID. So, Positive sa COVID. mo ba? Okay, so at least nalagpasan na nato ang 1 school year. But, na-try na ako po na ning hilak sa shower, nag-walling. Joke lang. Okay. So, aside from the teacher, napa mo ilang trabaho or wala? Part-time job. Ako na ako. Yeah, namin part-time job because, you know, we earn dollar, we pay dollar, so So, kailangan dyan mag part-time. Mm-hmm. Ang sama sa part-time, ang part-time ni mo Inday? Cleaning. Cleaning, house cleaning, imo sir. Currently, it's a farm. Farm, tanan ni mong nagian Siya na. nga siyendero. Uy, nakagim sa kag-waitress. Diba? Sa Farm catering. and- Catering to sa casa kaya. Farm and currently, I have food truck na akong i-handle na ako. ikaw mo server at the same time. Yeah, like, Eater. oh, we are Nice free. turn. I want to thank our boss because Yeah. libre mi sa food. Yeah, ano man yun. But we are so lucky that Kay bet mo na ni mo ina ng mga food so. Yeah. Okay ra, ako kay Ibig usara ka cheese double cheese. cleaning, cleaning, Cleaning. Nga, sige na kung hangyo ni Piday Waitress. na dadon ko niya, di mo ko niya dadon. no, wala pa yung available goods. Sige lang po. You know what? We're so lucky diri sa USVI that we get to have a second job because the department allows us. Yeah, mo na. Among tata sa mong passport kay, ang visa sponsor, Department of Education. For 3 Years. years. And then we only got to pay once sa mga visa. Unlike sa States, they pay like Every year. Every year. 1,500, 1,300 every year and it's expensive. Guys, Sa balay. Not yet. Sa balay, I mean, ang rent diri mahal barato. mahal. Pagkaon mahal barato. Mahal. Tanan mahal kay mahal kita. this island is considered as US paradise. So muna Yeah. siya. So turista mi every day. Oh, So turista. Did you know that Hoy. si President Biden kinasya rest house there, so that's why it's very expensive. Oh, okay. So guys, thank you so much Ma'am Charlotte and Sir Sigmund. Thank you. So mo to siya mga random mga questions ano sa usapan na mo.
On-Dhay-Spot interview.